ngay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nanatina, arak man, dua atuba ito. Saanak ngagpapautang, Archie. At da kwartak nana, bayadak tigatangag nga arak. Imbes nga igatang mo iti sidaan ti pamilyam. Saan tadagitimot padam amam martek ti agnumnumar iti kwarta apagbamban nugam. Ikan na kung no kayat yung tagwala ak dito istoryo, Naibos mo't gaya mon ti lakok nga arak. Naiboswan no? At dakada kayo dayta. No di na kayat alakwan, gumatang aklangan iti sa baling store. Ay, Nay, si kamot gayam dayta, Archay, arak sa manan ti gagaram. arak nga agpaysaw lakay. Isu na laeng ta naibos mo't gayam ti lakot nga arak. Gumatang aklangan iti sa baling store. Tapno adda pares ti lechon mano aginatang ko. No kayat yo, sumurot kayo kanya. Tagsyat tayo iti ayan ti kumparet, Tata Danilo. Ay pangaasim, Arche, di mo man sulisugan ni Tatam a Danilaw, taadaan anayan na dayta. Siyak tumanang tinakakaasino kwa. Pare Albert! Woo! Pare Albert! Adda ka kadidita, pare! Nakalalaaw ka mo't si ka, Arche. Sakit arak kan pulutan man ang taimot mo. Ginatang ko da ito, Mariliona. Adan ni pare Albert. Awan nila kay, adda na panan na. Apay ka de? Anya nga oras nga agawid, tanusak nga urayan. Di mun urayan, ta sigurado amarabyan day jay. Napananaya. Ay nawaw, dagulit ka mo tanya. Basta adda na panan na ah. Pumanaw ka, no awanan ibagam, taado pa'y tar aramidok. Manaktak ka mo. Naputot launay mo tidarang kanya. Ay agawid kakit din. Sigurado nga urayan da kan ti pamilyam. Nakaungungot ka ita, mare. Anyat naknakan mo. Pumanaw ka, wala? Di ka madanagan. Tapumanawa kita mo't lang. Kunak ano, da ni pare Albert, ito'y balayo. Awan mo, gaya. Nakaawag ka mo't Mariliona. Si Mang Peten nila kay mo di tabalayo, maray. Awan pa'y maray. Apay ka day. Un ata imay dito'y balay itay, maray. Sapsapulan na nila kay ko. Ngam imbagak nga danapanan ni Albert. Nga uray at damot dito'y balay ang nakaturog. Anya ka naman ti kasapulan na iti asawa, maray. Adda imbulsa na adwa abote ti arak, maray. Saan lang ang adayta? Adda pa'y imot na aletsyon manok. Lechon manok ko na, maray. Wun, pulutanan dalakit di dayjay. Ay, talaga mat Kabaalan na ti gumatang iti lechon manok no para iti sabali a tao. Ngam no para iti anak na, di na pulos mapanunot. Iso nga imawagakin ka atap no ammo, mare. Ay, una yan ti kasta nga asawa. Naparabor no ti sabali a tao. Ngam mabaybayan na matan ti pamilyana. Agasam man dayta. Agsapa matan ti panagawid mo. Di naksermonan tanasakit ti bagbagik bagay. Ali arak pamor. Panagawid ka di dayta, ti responsabli a padri di pamilya, Itala ang manen, bakit? Ay, saan asyak ti kalkalabana ma? Idi pa'y nga ganano sakeng ka. Ayan ti ginatang mo abalunan dagiti putot mo iti pagadalan. Awan kwartak bakit? Awan kwartam, ngam gimatang ka iti litson manok nga impapulutan mo kadagiti gagayem mo ang mamartak. Lechon manok mo't nga ibagbagang bakit? At daya mo't ginatgatang ko akasta. Awan mo't. Dinak man pagbalinan nga awan panunot na. Adda nang idanon kanya, kan amok ti ugalim. Uray agpaiso, ilibak mo latta. Tapno on rire, mapan ka gumatang dita store. Uray tuyo no dilatalangan, tapno sa anak amarigatan amang bayad. Hay na, pakawan ng apo. Naibusan ti bagas.
Gumatangak to no itid dati tangdan ko bakit. Anya nga ta, numangila ko ak itirabong. Ado tirabong ni nanang ket. Ipakadamlaan kang kuana, tasyak ti makaamo. Awan pagdanagan na, tano adda maila ko, ibingayak to. Awanan naibusan tirabong ijay. Ay nawaw, kasanuan na ibus, kat adumat tinakitak idi Sabado. Naibusan bakit. Dimawat ngamin dagiti kalugaran tayo. Iso nga impadawat kumatan Anya? San adakes no ibingayan tayo umot dagiti kalugaran tayo? Angam di mo kumamat impadawat amin. Isupay kumamat ti bayad na maigatang iti masapsapol tayo. Nasakit tinakam mo nga impadawat ko dagiti arabong? Saan adakas ti agbalin ama nagparabor? Ngam sobramot tenday ta Di mo ka di ammo nga iday tayo dagiti kalugaran tayo. Gapu iti kasta nga ugalik. Idayaw da ka taadda pa kay ranudan da kang ka. Kumusta ngay Mari Josie? Adda maitulod mo arabong dito'y balay ita? Adda ngamin buyers ko, katawan mo ten rabong may, naibusan. Mayat ko matimangila ko ngam awan matten mare. Ni, api nga awan, ado matirabong ni katugangam. Saan mo akin na sarita aya? Awanan tirabong mare. Impadawat mat ngaminan ni Archie. Anya? Uray may sa apuon, awan pulos nagbati mare. Impadawat na kadagiti kalugaran tayo. Kat no nagaduday jay maray. Ay, jakman amo kinilakay ko mare. Iso akas ta unay matiungat ni nanang kenkwana idi kalman. Ay, una yan ta asawam mare. Sayang day jay, imbes nga adda igatang yu iti masapsapol yu. Wan nga rod mare. Uray di nanang, masayangan mat. Ay, nalabos ti kasta akin naman nagparabor nila kay mo, mare. Kurang laangan kat ipadawat na tabalay iyo. Adda pa'y rabong yaw na natina. Manmanulaangan tinabate nakong. Jay daduma saan mi nga ilakaw tapno dumakkel. Ay, sayang mo't nana. Adda ko mabayar ko kat. Da Josie nga ay, di mo impadas tinapandita ayanda. At darabong ni katugangan na kat, inawaga ngam awan ka no tinabati, ta impadawat mo't nilakay na. Ay nawaw, aping impadawat nilakay na, sakit nagaduday jay. Ay nanana, amuyo mo't day a tao, sobra ti kinaman nagparabor na. Iso aday ta, gundawayan mo't ti daduma, di na panunutan ti masakbayan ti pamilya na. Saan adakas no ibingay tayo dagiti bendisyon a maaw-awat tayo. Tidakas kat no ipadawat tayo mo't amin nun. Nakunayo pa inana. Ipadas mo man ti mapan iti ayanda nanam sabet nakong. Amangan no adda pa'y rabong dagijay. Nagaduadiro. Naggapuan dagita lakay. Siyempre, ijay kabakiran. Saan apeke day ta? Kita man tilangak, marigata naktupay anang ala kadagita. Mayat maila ko day talakay. Ay nawaw, saan apang lako dagitoy? Sigurado anangina day talakay. Apay ko mga ilakom kat adapang tidak kadagitoy. Anya? Dito may sa bote, para dito'y balay. Dito may sa, para kininanang. Dito'y dua na bate, ited ko katakumparitasyo kan tatalino. Sa gaysada. Isupay kumamot ng igatang tayo Di mong kontraan ti imbaga, tas siyak mo tinangala ka dagitoy. Siyak tinagbanog, sana si ka. Isung adda karbangak ag desisyon no asino ti ka. Anya? Nakitak ti diro nga inyawid nila kay mo idinaminsan nga aldaw. At dapay nabate nakaong. Gumatangak man iti may sa abute. At least, makasigurado kami asaan api kay. Awanan nana, naipadawat mo nila kay ko. Ay nawaw, ulitin man ti imbagam nakaong. Awanan ta impadawat nila kay ko. Apay kanumot nga impadawat na. Kat no nagngina ti kasjay. Imbagak mat nga ila ko mi, ta isupay ang maigatang iti masapsapol. Ngam di na kayat nana, adda ka no sa bali a plano na. Ay, kasano kayo nga roden ngay no kasta ti asawam. Day tangarod nana. Naparabor unay mo jay asawam. Launay anana, ipadawat na mutla aminan. Kayat nalakit di ti agpa-impress. Kayat na nga idayaw ti sabali a tao. Kat isumot nana, kayat na ama idayaw, babaen iti kas di awagas na.
Ay, nakababain, no naparabor ka, ngam agbisbisin mo't gaya man ti pamilyam. Diyos, Mare. Agyaman aklaunay, Mare. Anya nga minantay ko nam asalud-sudom itay, Mare. Amangan ko nak, no adda amom amabalin ko apagtrabahuan, Mare. Full-time lang ang mati amok, Mare. Tay trabaho, amabalin nga itugot ko dagiti anak ko. Urayan niya, basta legal, Mare. Apay, Mare. Kabailam ti agtrabaho kat adda dagiti anak mo nga asikaswang. Ay nawaw, siyak pwede ko na, Mare. Ano sak, Tinapatag kat ada igatang ko itilamutan dagiti anak ko. Awan mo ngaminan nam namaakan lakay ko. Ay, no nalakala ko mati agsukat iti asawaan niya, Mare. Ay na, Mare, idi pa'y asinukatak nila kay ko ano nalakalaang. Naimbaglaangan ta saan akas kin nila kay mo nila kay ko. Ay, adayumot Responsable nila kay mo. Saan akas kinlakay ko, aday talag papaimpress ti amunang aramidon. Bay amare, awagak man ni Manang Susan. Salud-sudak no kasapulan da pa'y ti agdalos iti transient house da. Wen man, Mare, agyaman aklaunay Ibagam willing to start, asap, Mare. Half kilo at tilapyaman, Nana. Nay, italaang manan agumatang ka iti tilapia anak kaong. Wen nga rod, Nana. Ilistak ka day, no. Ay, saan, Nana? Bayadak tigatangek. Jak kayat ti makautang, taamang ano sa anak ang makabayad. Adda kwartam aya. Adda inted ni Manang Susan titangdan ko nagdalos iti transient house na. Si Kagayam tinaisukat kin ni Priscilla. Wen, Nana. Anusak taisupay latam at titangdan ko nga igatang mi iti kanan may. Ay katuan anak kong tani. Sika ti marigatan itikas jay agalad ti asawam. Nasken nga agdiskarte Tapno saan akaasi dagiti ubing, Nana. Nagkapuan ti tilapia ba kay? Ay nawaw, ginatang ko sa dino pa'y kumati pangalaak ngay. Ipritom deta wano isigang mo. Isigang kulatan Mala, lao kami tinatangwan. Siyempre Mapanak labit iti antigayam ko. Itiming kunto ti agawid no amok nakaluto kan. kat mapangkalaang ano mapangka, saan kamat aparparitan kat. Di ka gungat. Biag mo nga rod dayta, anya kumati pakibiyangak ngay. Isumot lang adi mo denggen no adda ibagak. Sayang laang ti katay ko. Ne. Apay ngay. At damatin di ti lababo ti kasirola. Ay nawa. Awan mo tin makita ka tilapia. Jose! Apay ka di aya. Ayan ti sinigang nga tilapia ngay. Awanan sindamin ka dagiti ubing. Anya? Adda reklamo. Apay akas tamatan. Di nakpaimbat yan, mate. Mapan ka makipangan ka dagiti tao akanayon ang makaawat iti parabor mo. Nasakit tinakam mo, tama nagparaburak nga sawam. Ay na, managparabor ka kanumot iti sabali a tao. Tapno panunutan da anasaya at katao. Kasta ka day. Tapno ma-impress da ket tapno idayaw da ka. Kat isumot nga men. Talaga amay dayaw ti may sa tao. Numa nagparabor da ito. Ali pa-impress pa more nga uray agbisbisinan dagiti putot mo. At tuyen ti itlog agat gatangam na kong. Agyaman naklaw na itata Danilo. Ang apay may salaang ti ginatang mo. Para kanyang laang tata. Kasanumot nga men. Di nakmat imbat yan ni bakit ko. Nagluto iti sinigang at tilapia. Ngam sindadalaang kadagiti ubeng. Half kilo laang nga may ti ginatang na kinanam atina itay. Nasayat nga raw, tigas ding aramid ti asawa, tata. Tangdan na kanupay ting gatang na. No siyak ti si kabarok. Ikam ngamin iti kwarta ni bakit mo. Tulungan mo't Kat isumot tar aramidag, tata. Di ka man agululbot si ka. Amok alay tala agpa-impress ka lagi ti kalugaran tayo tinapatigang ka. Ay nawaw. Itad mo iti sabali a tao ti para kuma iti pamilyam tapno laang idayaw da ka. Saan apod no day tata? Imot lang amin ni bakit ko. Isu adi na maawatan ter aramidag. Anya saan? Kitno iso ti makitkita may. Saan ang maiparbang ti kasta nga aramid ti padre di pamilya na kong? Kaasi ti pamilyam no kasta laang.
Sang kaistoryamat nila kay mo nga imot ka kano, mare. Day tamat ti paglaingan day ta tao. Nasakit lang ang tinakam na, tasaan mi nga imbatyan iti sinigang at tilapia. Ay, abak na pa'y nga rod ti babae no ag istorya. Saan ko nga ilibak day ta, taagpay sumot, maray? Kumusta nga'y gayam? Impadulin na ken katitangdan na anagdalos iti talon ni Tata Sebyo? Ay na, uray piso, awan pay, maray. Ay, awan nga roden Amangan no dagiti manen kalugaran tayo asip-sip ti agnumar. At damot ten kini Archie day ta, naumaakmat ten amang palpalagip kang kwana, maray. Oh, asino man ang ti pangipainumam iti soft drinks aginatang mau. Ay nawaw. Ape asaludsudan nyo pailaang nana. Taamangan no saan pa'y amaraman ng ti pamilyam dayta. No may papaniti day tabanag, awanin pakibyangan nyo nana. Ngamin, saan nyo mo't akwarta tinaigatang? Saan mo't lang akwarta ni Jose? Kwartak mo't. Uray pa'y, tiket di pagimbagan ti pamilyam ti panunutom. Lipate mo ang taagpapa-impress adayta. Awan mo lang maganap mo iti kastangar aramidom. Nagmayat nga tayo tirik na no. No idaydayaw da ka ti sabali ataaw, tama nagparabor ka kadakwada. Kaslakas tan anana. Ay na Archie, agpanunot ka iti maminribaw. Siyempre, napintas dagiti rumrumwar iti ngiwat da, tamairanranod da iti kwartam. Ngam kasanunton ngay, no awanan maitid mo kadakwada, idayaw da ka nga talata. Ha? Dayta ti pagpanunutam baraw. Nana, may sakilo man ang karnit baboy? Pulutanin nyo manan. Ay nawaw. Saan nana? Anya ngay nga raw, ipadawat mo manan. Iyawid ko ije balay nana. Tayo suti pagsasangwan mi. Ha? Agpaisaw? Uy nana. Oray salod-sodak ni bakit mau? Ay gatuan anana. Kasaritam to no umay dito isturmo. Sipod nagistura, italaang agimatang ka iti karni para iti pamilyam. Gusto tinaibagayo kanyak nana. Dikit di ko makasapulan ti pamilya ti ipangruna tayo. San kat ati agpapa-impress. Ayun pakaidayawang matlaang, no responsable ka apadray ti pamilya. Dagiti ubingay, Awan da pa'y anagawid. ni, itay pa'y anadismiss da Dimagas da iti ayan na apong da. Tatakano itid na. Sigurado a pinagmerinda manon ni nanang dagiti anak ta. Iso anabayagan da bakit? Kita ama, adubon samat ta ilutlutom. Amangan no umay dagiti gagayim mo dito balay katagi inom kayo. Saan apulutan tin lutok bakit? Para kada tayo daytoy. Ni, itaman pa'y. Nagluto ak. Saan para iti sa bali a tao? No dikat para iti pamilyata. Anya tinaknakan mo? Awan mo't gid di. Nalawlawagan lang ti panunot ko. Ha? Adumot tin a sermon tinangag ko kinanang kananatina. Agsisinnukat da amang sersermon kanya. Kat dita na amiris ko ahustuda bakit? Dakas tinalabas akin naman nagparabor. Nagbisin mo't ti pamilya bakit? Ay, nawaw! Saan adakas ti agbalin a naparabor? Ngam ununa am kumapay ti kasapulan ti pamilyam. Iti kasta, agbalin a naragsak ti uneg ti pagtaengan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita,
Sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti imbaga ni tatang kang kamanong? Awan ka nung arudan ti kwarta. Kat, kasanong arudan ti panagadal ta adwa? Ti kayat ni tatang, kat ag-transfer tayo ti pampubliko a pagadalan. Ay nawaw, jak kayat ah. Ura siyak mo't ah. Anyan tulaangan ti maibaga dagiti kalugaran tayo, kan dagiti kaadalan ta no ag-transfer ta iti pampubliko a pagadalan. Day tamot lang ti pampanunutag. Nakababain mo ti kasjay. Kasla saan mo ngamin ama panunot ni tatang ti kasta? Awan nga ron. Manipod itakit agtipid tayo kunanakit di. No saan ko maapimusay ni nanang? Saan ta ko mga agrigat iti kastoy? Uray pimusay ni nanang kat adalat tamot pensyon na. Ni tatang laeng ti ayan ti parikot. Nakaimimot da dyan nga ama. Sa bagay ah, anyat klaseng amamat ti kasjay. No da kamatom ti may papanit ti pensyon ni nanang. Sigurado nga ikan namanen iti dakas aka ipapanan. Itanya gapaw, asan kayo anagin Raul? Di mi kaya tag-transfer tatang. Ay nawaw, di mat na ibagak kada kayaw. Asan kay akabailan apagadalan no iti private ti pagadalan yaw? Amuyo may, makipaspasada aklaan. At damat maaw-awat yu a pensyon ni nanang tatang. Adda ang agpaisaw. Ngam kurang dayjay para kada kayo adwa. Ti ko namgit de. Kaya't maabukudan ti pensyon ni nanang. Imot. San akasta anak ko? Di kay aglibak ta amumi tatang. No kaya't yun di. Di kayat palawagan. Amumimot laeng noon at klase kayo nga ama. Nagbalinak laeng a praktikal anak ko. Tasan nga umdas ti pensyon day dinanang yaw. Manumit laeng ti mauawat ko iti binulan kay. Dayta ka na yung ti iras-rason nyo. Dayta di kagurgurak launay ka. Saan mo't gayam ang nag-enroll da Peter kan Mara kabagays? Talaga saanan kabagays. Ay nawaw, apay kanumod. Imbagak laeng may nga ginroll da iti pampubliko a pagadalan. Taplusan kami kumaamarigatan. Ngam di dabit nga rod kayat. Day talaang ti makagapaw. Uy, kabagays. Ay, anya mo't tandagita akakaanakak. Di damot makaaw-awat. Day tupay anak ko. Kay kayat na ti agadal iti public school. No da tayo amarigrigat, praktikalan ti kasjay. Launay a kabagays. Naimbag pa di anak mo. Tamawatan na tirigat ti biyan. Saan damutin nga ubing? Iti kasjay nga idadda, kat maawatan da kumati adda a sitwasyon nyo ita kabagays. Kaslawan ba't nga min bibiyang da kanyak nga amada? Noan niya ti kayat da. Isumit ti ipilit da kabagays. Apayan, Peter. Apay adi kaya gadal. Na, nagipulong man ni tatang kada kayo nante. Nalaing nga gipulong urad damot basol na. Saan ama iparbang apabasulan nyo ti amayo? Ay nawo, basol na ah. Tadi nakamot pagadalan iti kahit mga eskwelahan. Mabalin mo't ngamin nga agenroll kayo iti pampubliko a pagadalan. San kami anay ruwam iti kasdyan tay? Pribado a pagadalan ti kahit mi ti kabsat ko. Ay nawaw, kasta nga rod ti biyag akayat yukin ni Mara. Day talaangan agbol-bulakbol ti ubraan nyo. Gapo tay responsable ti amami antay. Nakaimimot pa'y. Di nakamkabailan na pagadalan. Nagbalin laang a praktikal ti amayo. Amok akayat na kayo a pagadalan. Ngamda kayo ti ayan ti pariko. Ay nawo, apay kaslabasol mi pa ita. Tila nga min bagiyo ti pampanunutan nyo. Di umot panunutan ti pagimbagan ti amayo. Akakaasi nga agpaspasada oray matutudo. Ni tatang ti pangibagaan nyo ti kastante. Ngamin, bukbukudan na ti pensyon ni nanang. Anya? Imutan na kaming tupay anday. Agsarita tayo man iti nalapat tatang. Apay ka di anak. Kasangsangpit mo lang. Ngam napudot man ngamin ti ulo mang. Wana, tanalaing kay launay nga garamid iti istorya. Ay nawaw. Di ka maawatan anak ko. Ammo ka nagipulong kayo kin Antinori. Iso akas di ti panagsasaw na kanyak idi nakita na. Sinubraan nyo man ngamin ti istorya yon. Ay, saan anak ko? Nung may papaniti day tabana. Naibagaklang tipod no. Walang labis, walang kulang anak ko. Naibagayo ka di abukbukudan nyo ti pensyon day dinanang. San apod no day ta anak ko?
Mairan-ranod kayo kin mara kakabsat mo iti pinsyon day dinanang yaw. Apay nga ro di na kam kayat apagadalan. Kaya't kulaunay ang makaturpos kayo iti kabsat mo. Ngam iti pampubliko apagadalan ko ba? Iti kasta, kat saan tayo amarigatan? Amoy mo't adimi kayat agadal iti pampubliko apagadalan. Maawatan nak kumamay, kas ama anak ko. Awan daddo mga arapaap ko, no di ti pagsayaatan ti biyagyaw. Tapno saan kay kumaama itulad kanyak nga agrigrigat. Awan pa'y sir-sirbiyo man. Sa dino ti papanamara, Adalakan mi kadagiti barkadak. Apay ka di? Kayat yu ti sumurot? ay saan anak ko? Nagsaludsudak laeng. Di kamit ngaminin matatao dito'y balay. Natural, awan mo't aramidak ditoy. Kanya nga tano agtesda ka laeng ngayon anak ko. Uho, jak kayat tatang. Kanyan tulaeng ngayon ti masakbayan yun no kasta kayo. Di kay makibiyang, tamo mi ti aramidon mi. Kabailan mi ti ag desisyon iti bukod mi. Madanagan lang amin para kada kayo. Sakit awan lalawa daga tayo. Agin-agin kay pailang ngamin. Amumi naragsak kayo asaan kami nag-enroll. Ngamin, awan pagadalin nyo, awan paggastusan nyo. Saan apod no day tanak kong? Agrubuat akon, tani, anyat orasan. Inton bigatan nga gawidak. Ha? Sino ka? Da kayo? Asino kayo? Sakdakin ko iti da ito abalay. Da kayo ti tatang ni Peter, tata. Siyak garon. Sino kaya? Pasensya kayong tata. Siyak ni Debbie. Nobyok ti anak yun. Aya. Naimbag man ta nakapasyar ka dito yung lugar may nakaong. Kinapudno na. Saan ngayon may ni David dito? Itap na agpasyar lang tatang. Ay nawaw. Anyat kayat mo asawain. Agdin na kamin kasagasawa tatang. Di kay madanagan. Tay tisilid ko ti pagturugan na. Agdin na kayo kas agasawa. Kat saan kayo pa'y mo't anagkasal? Bay amon ta kasar-kasar aday ta tatang. Isupay gid dia paggastusan. Agkasar kaming tong adda kwartami, tata. Kasanon Di na no? kang pakadanagan tatang. Tamumi ti limitasyon may. Adda baro-aro pa nakitak nga aglablaba ijay balayo idi na minsan kabagis. Kadamit nga main kabagis. Asino day jay ngay? Ni Davey. Nobya ni Peter akanakam. Ay nawaw. Inyawid na tinubya na di tabalayo. Uy. Apay ngayon palubos mo nga agdan na dangay. Kanya nga ron ti maramidak. Kiti pilit na mo't kabagis. Kasanuno agsikog jay babae. Amuda mo't tag-control. Amuda ka no, ti limitasyon ta. Ay na kabagis. Ipagarupdan samot analaka ti kastangar aramiden da. Yak kaya ti agsaw. Tama kaungit na kanya kabagis. Sa anak ngamin abak ng nga ama. Iso aday ta. Awan mo't dingganda sao. Italaing anakitak ang nagdalos ka iti silid mo anak ko. Wen ata umay ni Jomar inton bigat, tatang. Ay nawa. Sino mo't day ta, Jomar? Di mo ibaga nga. Nobyok, tatang. Agden na kami matan. Ah, niya. Adda kami matan iti husto nga edad. Wen ngam kasanula ang tibiyagyaw. No saan nyo mo't nga amot agtrabaho. Kitaham ni manong mo. Awan babain na itinubya na. Nila ang mo't David tinagagit nga agtrabaho. Ay nawaw, saan min tupay apagparikutan day taba, nagtatang. Wen, saan nyo pagparikutan ita? Ngam kasanun taon kadagiti sumarsaro nung aldaw. Apay ngamin nga advance kay launay aya, tatang. Just go with the flow latang ngamin Naawat yung kaditi pensyon ni nanang tatang. Wen, iso tinapan ko inala itay. Nukas na nga ron. Gumatang ko itinaimas sa sidagan tayo. At daginatan ko address di kay nanak ko. Ilutom man kit day. Tinapay ngay. At damit laeng. Kumpleto. Tapno saan tayo ang magastusan no kanayon tayo gumatang dito store. Basta, iranod da kami mo iti pensyon ni nanang. Di yung bukbukudan. Kitwin mit nga men. Tunggal maawat ko ti pensyon ni nanang yaw. Kit igatang ko kadagiti masapsapul tayo. Kin may isa. Saan mo't ulay adakkel ti pensyon day di nanang yaw kay. Basta, di yung bukudan ti pagsayatan tatang. Amok day ta anak ko. Kaano aya binukudak ti pensyon ni nanang yaw.
Nukas tangag pasyudada, kasa naktupay amangan iti naimas ijay, tapang panunutin kayo iti kabsat mo. Jak kayat asyak laeng ti mairanaw, anak ko. Mano ti pension day di anti aya? Jaklam mo naman basta adda. Dakkel wano? Dakkel siguro Sana pag-interesan ni tatang no sana dakkel. Apa na sa lutsud mo rin Awan matkit di. Nangag ko lang ngamin nga iso ti pagsasaritaan nyo itay. No maminsan mo't ngamin ni tatang Ha? at da ilimlimang na day siya dahagas ng ugali. Kas itian niya. Nalipatam ka di tinibagakin kay di. Ni tatang ti makagapo no apay asaan kami anakaturpos iti kabsat ko. Nukit kitaak ni tatang nyo. Maasyanak launay kankwana. Makipaspasada mo lagayam. Talaga adi nakabailan ti agbayad iti pribado a pagadalan. Di mo man kanunungan ti ugali ni tatang akas dyan. Ibagbagak laeng noan niya ti makitkita. Alam mo nin, aguli magkan. Amangan numanggag ni tatang tay bagbagam. Kat panunutin naman nga iso ti usto. Sigurado nga agpalakpak dagiti lapayag na. Anya ngay meter aramiden dagiti anak mo ijay balayo kabagis. Awan na kabagis. Di talag silsilpon kan maturog. Ay nawaw. Ibagam ngamin at agtrabaho damod. Diyan nobya ni Peter, at trabaho na. Di talo tewan pa'y. Ibagam nga agtrabaho damod. Saan nga umdas ti pensyon ti asawam apagbiagan nyo? Nang runa numaadaan danton iti anak. Ipagarup na siguro adakkel ti mauawat ko a pensyon kabagis. Ipakitam ngamin dagiti resibo. O red na resibo, agdwa-dwa dalat na lagi dyan. No kayat da, di isuda ti ibaon mo nga agwidro. Si kalatta ti amada, iso anuan niya ti desisyon mo. Agtungpal da kuma, nang runa no para mo iti pagsayaatan da. Manulaang mitgayam ti pensyon a maaawat ni tatang yo. Awan pa'y 5,000 iti makabulan. Apay, imbaga na ka? Un, napagsaritaan mi ngamin itay. Patpatyam mo ni tatang. At damot impakita na aresibo kanyak. Panagkunak kat saan nga agul-ulbod day jay. At dalakid di limlimbang na Ay nawaw, no siyak tisi ka, agtrabaho ka mat ngamin Peter. Saan ko maati pensyon ni nanang mo tinamnamaam tanapigsa ka pa'y mat. Kan may saan nga umdas day di apagbiagan tayo. Nalakang nga rod trabaho. Ay nawaw, anya nga rod ti kayat mo. Day talaangan agil ilad kan mangmangan ter aramidam. Narigrigat latamot ano awan trabaho. Ay, awan mo, hindi bay. Inakaran na ka ni tatang. Ay, pangaasiyo adwa. Di kaya gapa. Nakababain ka dagiti karuba. Awan man masidan. Awanan awan mo't maigatang. Ni tatang ngay. Nagpasada manen Awanan ti pensyon ni nanang. Naibusan. Naibusan ti impaduli ni tatang kanya. Kasano nga rodon day tangay. Panagkunak kat nasken nga agtrabaho tayo umutan. Saan mabalin anam namaan tayo ti pensyon ni nanang. Kanti mapaspasadaan ni tatang. Nang runa pa'y kat adamatan anak ko. Ni manang mo, Debbie. Masikugmutan. Day tanga rod manong. Naamiris ko asaan a responsibilidad ni tatang timang biag iti pamilyata manong. Naimbag kang kaata adan ni manang Debbie a katulungam. Siyak ngay, pinanawan da kami matan ni Jomar. Sa dino ti papanan nyo iti apaw. Mangisursurak man iti lako tatang. Anya tala ko maya. Homemade banana chips tatang. Day tati inyag ti kasinsin mo itay. Wan tatang. Ibatim lang ti apaw. Tasyak pa lang ti mga awirkin ko na. Saan kayo nga agpasada? Nagpasadak ko ba? Ngam kaasimot tapaw, kamayin initan no itugot mo pa'y laeng. Sigurado kayo ka di tatang? Wayne, sa anak abak nang. Isuaday dalatan mga awir iti apok, tamok ama itulong kin ka. Ay, agyaman aklaunay tatang. Di kay madanagan, ta sa anak ang mabayagan. Gidaduma dito'y, i-deliver ko laangan. Mala, agan anad ka anak ko. Damanong kin manang mo nga eh. At da trabaho ni Manang Debbie.
Ni Manong Peter, adda na patag-apag nana. Ti anak mo nga'y, Aw-awiran ni tatang ante. lukas ta. Isugaya man ti mga awir iti apo ko na. Italaang ante, iso tinagboluntaryo. Makita yu day ta pa nang ipatag ti amayo kada kayo. Wen ante, No siyak ti sika, agbiro kalaangan iti pagaplayam kaanakan. Sikan ti agtrabaho, tanitatang yu ti mga awir iti apo ko na. ipadas ko ano umanugot ni tatang ante. Umanugot day jay nakong, makisarita kalaan na saya at kankwana. Man nakaawat matkat ti amayo. Ayun gayam, ti ama ti anak mo ngay, anyamot ti damag kankwana. Adda kanumat kan sa bali akadenden na ante. Anya, ay, di nantupay maitid dagiti masapsapul ti anak yo. Iso ajakon pagan ano ti agchat king kwa tama istresak laang ante. Pagadalan nyo day ta napasama ka na kayo. Natangkan tuma ngamin ti ulo yu kin ni manong mo idi. Di yu dengdenggen ti maibagbaga ka na kayo. Adtaw ni. Si kabanin ti mangidulin iti pensyon ni nanang yaw, anak ka. Ay nawaw, da kayo latan atatang. Alaam kidden. Itid mo ti bingay ni manong mo. Tapnoan may bagbaga na. Uray si ka. Alaam mo ti bingay mo. No siyak, uray saanan tatang. Syakit di ako matimangtad iti kwarta kada kayo. Tada kayo ti mga awir iti anak ko kabayatan ti panagtrabaho. Simbangpot kamot gaya man, Mara. Itay pa'y amanong, kumusta nga iti inaplayam at trabaho? Uwin nga raw. Naawat ka kadimot laeng, anak ka. Sa anak nga rod anaawat, tatang. Parikot ko itan no pagtrabahwak. Nasken nga gurnong kami. Iti kasta, at dagastusin mi nagpas nga ni Debe. Kasano nga ruden day ta? Ipadas ko lang ang tagnegosyo, tatang. Anya negosyo nga eh. Mangila ko ak tumat iti taho. Puto kanda dumapay. Adda pagpuuna manong? Pagpuunak pa lang ti sweldo ni Debe, ah. Ti pensyon ni nanang yaw. Mabalin a pagpuunang pay day jay, anak ka. Awan pa'y matkid di pa kausaran na. Kumusta ti panaglakom iti puto manong? Adalatamot ginmatang. Makapabannog si ka. Oray siya, mabambanugak mo't iti pagtrabahwak ita. Ay, narigat ti trabaho ijay, ta dishwasher laang mo't. No impangag ta siguro ni tatang iti. Santang agrigrigat ita. Wen nga rod, no nagadal ta iti pampubliko a pagadalan, adda kumamat nalpasta. Santa ko maamarigatan nga agaplay iti trabaho, ading. Ay, agpaysutan ako na manong. Nagrigat ti kastang. Datamot laang ti agdusdo sa iti bunga dagiti bidot nga aramid ta iti. Awan daddo maapabasulin ta. Ngamin, nagbalinta man naging bubukod. Saan ta pinanunot ti rigat ni tatang? Kanayon ta pa'y idingap apaan. Ti kasayaatan laangan nga aramiden ta ita. Kat ti aggagat, tabarang makaurnong tamot. Saan pa'y mat siguro anala daw ti amin para kadata? Saan pa'y anak ka? Tay kunada nga raw. Habang may buhay, may pag-asa. Adda akla dito, ino kasapulan nyo titulong ko. Agyaman kami launay Taore aglablabas kami, kat nasaya at kayo latta kada kami, tatang. Gaputan na patig kayo, adwa kanyak, anak ka. Ay, nawaw! Saan nga amin akayat wenno daw tayo kat maited dagiti naganak tayo. Adda dagiti gundaway alimitado laeng ti kabaalanda nga ited. Gapu iti kinarigat ti biag. Isu nga agbalin tayo kumamet aman nakaawat. Saan laeng atibagi wenno bukod tayo apagragsakan ti panunutan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padgan mi adumdumngeg.
Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaammo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ayan tayo susi di motor, bakit? Apay, sa dinumanen ti papanam lakay. Ay nawaw, ag salsalud-sudak, ita, ag saludsud kamay. Ay nawaw, dakes ayat ag saludsod. Na, sumungbat pailang. Ayan tayo susi ko na. Nakasabit iti likod tiri daw. Kasta, sumungbat kay tinasayaat. Ag salsalud-sudak, ag saludsud kamay. Ay nawaw. Sa dino ngamin ti papanam aya. Rumwar kami kini Pare Henry. Henry manan, apay ngamin aya adipay la mga sawa day ta Henry. Iti kasta, adamot pagbisyan na. Saan ada kayo akanayon ti agkuykuyog. Na, anya ngay kumati koneksyon ti panangasawa na iti panagkuykuyog mi. Una, takanayon kayo arumwar. Naimbagkan ko na atawan pamilya na. Si kangay. At dayta ka man nakon, Mernalin. Nagaduman asa umon. Kahit put no mga men. Panawan ka man langin. Makarengreng ka. Na, ang subli ka dito, hapong! Hapong! Ay nawaw. Dagitaman, ti panagpurupurma, Pare Henry. Quality. Ay katsimpre mat pare hapong. Tapno presentabli mat akitaan. Kasla ka mo tin artista, pare. Barbaron samot amin dagita suot mo. Ha? Saan mo'y pareng? Nasumak lang amin nga ag-upgrade, iti usar ko. Wow! Lagwapo ta sapatos mo Sagmamanungay mo deta, pare. Ha? Ay kwa, di mo naamuan pareng. Ang mga numatalimudaw ka pa, no ibagak ti priso na. Ay nawaw, barbaron sapay mo tarilong, pare. Ha? Ay wan saan ang mabalain? Sapatos lang ti gwapo pareng. Masapol ang gwapo mo tirilaw. Agraman t-shirt mo. Branded. Siyempre original amin na suot ko paray. Tapno mo, sa anak nagbadbado iti basta-basta. Sa dino ti pagtrabaho mo ita, pare. Ha? Ay kwa, di talaang paray. No ita panawon, saan ang masapaw nga datrabaho? Tinapatag, nalaing ka dumiskartay. Sana all ang arod. Nalaing adumiskarte, pare. No siya kamin gat, oray kasano ti diskarte nga ramid. Kurang latta nga agpay iti pamilya, pare. Ay katlalaing ang amin paray. Gagat, kinsakto at simpulang dayta pare hapong. Unay matdagita nga ason aya. Disturbo iti panaturo. Parbangunan damot ito manaol. Ay nawang naimbag pa ito kaabay ko ta naimas latta ti turog na. Uray taul at taul ti aso. Tinasayaan. Rumuara ka man tamapan ko kitaan no anya ti tataulan dagita nga aso. I-switch ko ti silang. Ay, nakakabalyo ka! Ay, na, Diyos ko! Ay, oh my God! Mernalin, hindi kag bat-bati. Ay, na, makapakigtog ka mo't pare, Henry. Pasensyakan maray. Napanak in Miss Boy Jarwar. No, kasta, sikat itataulan, dagiti aso. Un siguro maray. Apay ngamin adi mo in-switch ti silaw, kat adamot silaw. Diyak nga mabirukan ti anti-switch maray. Ay, nawaw, nabaybayag kan dito'y balay, ngam di mo pailaang matamo ti ayan ti switch ti silaw. Maliplipatak nga raw. Nangruna no kastoy anasip nga. Ay, unay kan. Mana, ang sublikan iti silid yung ang gasawa maray. Tay tuloy ko matan ti maturog dito'y supa. Ernesto! Ernesto! Apay aya bulay. Itay kape apuk ka dita. Pakibagaman kini Rosalay, takitaan na dyan sa ang kungin na pawi. Ang mga numaksal,
Awan ni Rosalay. Nagkuyog da kini Ram. Napan da sinundo ni Olivia kini Asher. Ay kat pakikita mo nga ruden alakay. Wey, inigdep kun itay-pay. Umay na nga ruden tulungan amang banlaw ka dagiti linabaak. Iti kasta malpas adagaws. Wey, madamdama tanay. San pa analpas to'y buy-buyaay. Umay kakigain, tanay, rabiain. Nagkulang aming ang labaka. Awan mo't init itirabe. Bulan at anda. Yung saan namit apamagain nagitali na baam. Naglabaak, tapno masapak to nga isampay inton agsapa. Di ito nagsapakan to kuman ng laba. Parehas mo't laing bakay. Ay nawaw, nagadupay lasa umdita. Umay kakigain. Madamdama nga raw, tasaan pa analpas ni buy-buyaay. Ay nawaw, umay ka, winaw, siyak ti umay dita. Ta umay ka iguyod-guyod. Tasikan ti banlawa. Ala, ulan, umaya kong bakit? Agawam, tanay, ibusin da kong tilamok ditaw. Adto yung tikapem, lakay. Ay, agyaman ak mahal ko. Naggimasan. Ay, syempre alagang Mirnalinday ta, mahal. Ay, nawaw. Ay, lakay. Ay, Awan nadnadlaw mo, idi parbangon. awan mo yun. Apa ya? Taul man nga ruden at taul dagiti aso. Nagsasaruno a parbangon akas tiyay. Rik-rik na nga rud no adda taong ngam awan mo. Ne, apa di nakrini ingay? Ay nawaw, kasano kumaariingan ka, kat nagpipig sa ti urok mo. Iso ya. Ay, saan mo? Ni bakit mo? Kat no kasla traktor ti kaabay ko amat maturog. Ay, unay mo tatrakturin nga. Sobra ka mo. Bakit? Ay nalakay, oray siguro bagkaten nakati agtatakaw, saan ka makapuot. Ngamin, kas kalamanti ka amat maturog. Anya ngay, lakay Ernesto. Mabayag ka kadipay. Among kaday nga itayak pay lang agururay ditaw. Wayne, mabiday tuin bakit? 5 minutes. Hay na, agramutak taw. Ngam di ka laki din malpas nga agsuksukat dita. Ups! Aday ta. Kita man, numayat mitlaing ti pormak bakit? Aguray ka. Adamo man tiyaday tapulaw. Ay, Wayne. Bayamon bakit? Saan mo't una madlaw? Ay saan, sukatam tapulaw. Nagadumo ngamin abadom. Ngam no apay mo't aday tati kay kayat mo nga isusuot. Ala, inkasukatan. Inka nga ron alaan jay blue at t-shirt ko. Jay ngay night nga dakular na. Jay ginatang ta ide SM. Jay ngay inusar ko ide kasardabi akin ramel. Ay na, nagadun nga imbagam. Anya nga ta, no si kalaangan timapan mangala. Total, si kamot timang isuot. Kitno si kamot din ng ibaga nga agsukatak. Di si ka nga raw timapan mang biraw. Ay na, wow. Ne. Anya ti sapsapulo maya bakit? Itay ka pa arikos dita. Sapsapulik nga rod tay inlabak nga underwear ta idi kalman. Ganda kita nga yung underwear. Kurang nga rod. Nasaan ko maakurang? Kat kurang adda mapukpukaw. Ay nawa, itaam dita amangan mo't no natinag. Wano amangan mo't no nalipatam tinang idiswam. Ay na, maulaw akong iti kabibiro. Ngam talagang awan. Sangapulo a pante, kan sangapulo a brief ti inlaba kan insampay ko idi kalman. Idi ko pinag, kurang mateng. Ay nawaw. Apay, binilang mo aya. Ayun na, amog ti bilang na. Ngamin, kabarbarula ang dagi dyan lakay. Sa dino kumangay ti papananda kita apantikin brief. Saan damot amag na, tayong ka kumabirukan dita karuba. Day takit nga rod, ngam talaga ajak mabalintag bidot lakay. Amo kan kabisadok no anya ti mapukpukaw. Tinasayaat, in ka saludsudan ni nanang. Amangan mo't no pinakiakakas na. Naglabamot lang ngamin idikalman kay. Sige ta saludsudat tuman nga agpayso inton bigat lakay. Nanang, awan madmadlaw ya. Iti anya. Kasla addaman nga minan mapukpukaw kadagiti linaba.
Anya nga iti mapukpukaw anak ka. Mapukpukaw man ti talo a brief ni hapon, agraman ti dua a pante. Ay nawaw, kunakno da kami laeng. Uray gayam da kayo kat mapukpukawan, Mike. Kinapudno na, ada mapukpukaw a t-shirt ni Tatang Yaw. Agraman tay may sa pantalon na. Sapay branded day jay. Mas taawak nga rod nanang. Ay saus, naidumduma mo day tang agtatakaw ah. Saan a kwarta ti kaya na, no di ka gamit. Day takit nga rod nanang. Amangan mo't na agururnong iti pang OOTD na. Oo, tiding ka? Outfit of the day, nanang. Ay, anya. Wano amangan ki di mo no fashionista. Ay isti fashion model kunak kuma. Ti kaya na kainal daw agsasabali ti suot na. Wen nga rod ngam saanan anasaya at dayto ang mapaspasamak nanang. Anya nga tano i-report tayo kin ni Kapitan. Ay wala, nasaysaya at sangag paisaw no i-report tayo kini Kapitan. Tano saan tayo nga aksyonan? Amangan ki di no agraman sampayan ke mairaman ang mapukaw. Oy, Henry, sika magayam dayta. Ayos Mayat matapurma. Ay, siyempre Barbaro at t-shirt kan barbaro a pantalon ko naman. Papanamngay, adan samot date mo. Awan mo kit day. Kahit kulaan mo at ang baro iti di same time. Among kadi akas lakas tamot lang ti pantalon ni hapon ama pukpukaw. Aya, Wen, kasta talaga. ha? Ay, kwang? Si kaman? Adumot nagkakarupa ay stay agpapada ang pantalon kay. Isumo laeng ti konak. Di ka agdanag, tarabak ko laeng mo't dayjay. Angam, aguri ka. Kasla pamilyar mo laeng day ta t-shirt mo Ha? Dayton? Nabayagan dayton. Itaklaan man ang aming isungaw. In regalo ti kasinsing ko nga dayjay Dubai. Kasta ka di? Wan? Mayat nga rod Sige, mapankan iti papanam, tadi ka kat mataktak. Ay, awanen, madin at talaga ti kastoy ang mapaspasamak dito'y lugar tayo. Nagadun ti mataktakawan. Ay naku namon, Beatrice. Uray da kami nga rod, kanayon kami ang matakawan. Agraman tabo, timba, ken sabon, saan da pakawanan. Ultimo ti kagatgatang ko ako tsara ken tinidor mi akulay gold, tinakaw dapay. Kulay gold kunam, sweet? Wen, Amangan mat no nagkamalyan ti agtatakaw a gold, iso nga inala na. Amangan no ti kunanak at mabalin na nga ilako. mabalin akasta. Daytoy tumat ngamin Julius. Namin anon nga imbagak atarimaanan na ti lababo mi ije uneg. Tapno saan ama ibatbati jerwar dagiti kagawaan mi. Nga may na, nagsadot tumat ngamin. May mayat kanumat laeng nga ijerwar ti ayan ti lababo ta na pres-pres ko. Ay kat dagulitem narigatan. Ang mga numaibos ti kagawaan nyo no kastalaeng. Hay, huwan nga rod Sapay napukawan kami manan idirabi Inlabak tay ginatang ni Quick abagpak. Agraman tay sapatos ni Raymond awinagwag ko. Insampay ko ije balkon. Idi ibilag ko kumay di agsapa. Awam mutan. Dagitay laipit kan hangaran tinabati. Ay sus, amangan mo't no nakurso na daan manan ti agtatakaw, iso nga inala namanen. Ay na, di pa'y lang maputad ti ima na no asino man day tang agtatakaw. Ay, wan nga rod Sayang pa'y dagijay. Saan mi pa'y anausar, ngam tinakaw daki din. Saan kayo pa'y kadian nag-report iti barangay hall? Ti ammo kat addan ka aruba nag-report. Ay kat nasaya at mat nga rod ano kasta. Sapay la kumata maaksyonan adagos, tanay. Amangan no isaruno na matan atakawon dagiti plato kas kada kaldero may narigatan. Hagasam, kabarbaro man ang tabadom Henry. Siyempre saan mo't ang mabalin ang paulit-ulit na outfit niya. Aguray ka. Kasla pamilyar day ta a t-shirt kanyak Ha? Ay kwa, uso nga minan ti kastoy a t-shirt ita. Adong ti kastoy nga style. Sa bagay. Sige ha, at tapay ngamin lakad ka. Baliwan tan tulaang tagsarita, Beatrice.
Sige, Henry! Naa, nagdartaras mo ta na pimanaw. Paguray ka. Kasla adamat ilamlamang na. Wano, arak manunday jay. Ay sos, napan man sigurong gimatang iti arak. Sigurado nga agi inumdamanan di tabalay dahapon. Ay, anya matan di kasto nga aramid dagiti awan manaknakam na tattao. Nay, apa yan lakay? Itay mo pa'y mat-ari krikusan ti motor mo sa kaagwing-iwing. Apay, anya tinapasama? Kita matan atin na may anda iti motor ko, bakit? Ne, nalukatan mo ti tangki ti gasolina. Wen, tinakaw da ti gasolina ti motor ko. Ay nawaw, agraman gasolina takawon dan. Sapay kagas gasolinam sa idikalman lakay. Wen talaga nga in full tank mi kini pare Henry. Sakbay ang nagawid kami. Naibaga ngamin ni Bayaw Ramil abuluden na ita ti motor ko. Ngam kastoy matan, pinasusupan damat lagid din ti gasolina na. Isumot lagayam akas laad da maang angot ko nga agat gasolina itay mariingak. Amangan no idi parbangon da pinasusupan ti motor mo. Mabaliнаkas na bakit? Mamuwag lang no sino ta kinaaramid iti daytoy. Talaga ang makaraman kanya. Ayos. Nagpipintas mo dagitoy na pantalaw. Adda ka Levi's. Adda ka dyan. Kinadda pa ilay. Ay, nawaw. Inayadik ang buyuday. Atay pa. Huston tinwa. Anguray ka. Nagwapo mo tinday ito sa sapatos. Naik ko naman. Kurso na hatak ti style na. Kasla ka barbaro pa eh. San anaangaw? Alaal. Ikaragka ako ni tibagkaw. Taman numalipatak. Gusto da ito eh. Intong bigat to manay ni ti parbangon. Agawid akong talay. Agalas 5 magkaya may. Ang mga numariing ti akin balay. Delikado. Ay, sus! Just kidding! Yan, yan ang dalapos ko. Nagtaulin na kita aso. At na sumuwad na naka-flashlight. Ay, sus! Awanay! Naspakanin ray! Tiyamom siguro saan amaduktalan ti panagtaktakaw mo, anya? Awan basol ko, kapitana. Pang-asiyaw, tadidak kumamot tiliwang. Sana ngagtatakaw, kapitana. Aguli magka, Henry. Natiliw ka lang arudan, ngam natangkan pa'y laang tulbod mo. Awan mo't ibidensyayaw, asak tagtaktakaw, kapitana. Anya nga awan asasawamat. Apay, tiliwan da kaya no awan ebidensya me. Ha? Tapno amom, nabayagdakan apalpaliiwan. Anya? Adda nakakita kan kaarumrumwar iti parbangon. Iso ti oras ti panagtaktakaw mo. Saan ka di? Ha? Apay, di mo amo aya nga agkaiwara itan ti CCTV dito'y lugar tayo. Iso asaan kan ang makapaglibak, Henry? Ikuha nga ba yung kapitana? Masapol nga ikarom ti basol nga inaramid mo, Henry. Ay, saan kapitana? Pangasain. Jacket ti mabanaw. Kasyan na kumakapitana. Please. Ti tao nga agbibiyag babaan iti takaw. Dumtang kat dumtang to ti aldaw nga agpulo. Kat ikaro na iti lintag tinagbasulan na. Dayta kumati kanayon alaglagipam, Henry. Nadamag mo ka din, ti maipapankin ni Henry, Ernesto. Una, apay si ka lang, ayat alisto ka dagiti kakastabang banag. Alisto akmat Ay nawaw. Naimbaglayan na, tanatilimit langan. Tano saan? Abangan doon adupay ti mabiktima na. Nakunampay lakay. Kasla disinti akit kitaan. Ngamay na. Rinukar magayam ti aramid na. Day takit nga raw bakit kung namilan inosente nga gunggunay ka nagsasaw. Ng panagtakaw midlagayam ti pagsapulan na ti Jeski. Wan nga rud sayang dagiti pantalon kan t-shirt mo at tinaktakaw na. Sapay branded dagi jay.
Natiliwmat ka no gaya mo ni Henry, bakit? Wen nga rod ka no lakay. Kunak man lang no anya jay bagbaga na diskarte. Panagtakaw mo't lagayam. Ay, wen nga rod Amin mo't gayam amapukpukaw ket iso ti mga laala. Nangan anuan na ngay nga takadagiti dadduma at tinaktakaw na. Jay daduma, usarin na. Ngam di na mo't ipadlaw at takaw Jay daduma, amangan no ilaklako na. Ay, unay mo't lakit din ni Henry. Di mo lakit din nagpampanunot. Huwag nga ruda, ti pagsakitan lang tinakam ko. Uray siyak gayam kat maiturad na atakawan. Day takit nga rod lakay. Imbilang mo kaskabsat mo. Kanayon pa'y dito'y balay. Mangan kan maturog pa'y dito'y. Ngam taktakawan na kamot gayaman. Ay, huwag nga ruda. Lagmat gayam tayo dya apare Henry. Sayang, no nagtrabaho ko maitinasayaat, di san kumamit ang nakabalod ita. Wen kumaa, ngam anya ngay nga rod. Talaga akas tatibihag lakay. Isumot siguro at makuna agasat na. Huwag mat kadiya, na yung maglangan ngagpaiso, tanatiliw mat langan. Wen at least ita, awanan ti pagbutbut ng ti bumarangay. Awanan ti agtakaw iti parbangon. Lesson learned, bakit? Naku namon lakay. Uray kasanupay ti kinalaing mo nga agilemeng wenno agilimod. Dumteng ket dumteng tumailaang ti aldaw arumwar ti kinapudno. Ay, nawaw! Kunada nga rudan, awan ti sekreto adinto maibutaktak wenno maamuan. Di mo ipagpanakkel ti saan mo mat ang nagbannugan. Nang runa pa'y no naggapu iti takaw. Ngamin, uray kasanupay ti panangilimad ken panangilemeng mo, dumtang tumatla ang ti aldaw ang maduktalan ti dakas nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo, padganmi, adumdumngag. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Papanamanan si ka Tomas. Ay nawaw, adda ka mat gaya mo dita. Ito'y pay papanamaya. Ay kwa, bakit? Anya akwa, agpaliwawang kamanan. Di ka mat matatao dito'y balay. Dita istor di papanak, adala mapan ko gatangan. Anya manan, Basta adda, di ka madanagan bakit? Tagawid ako matla dagos. siguradum lang. Aglabata pa'y inton madamdama. Tulungan na, tapno nabibiit amalpas. Wen, bakit? Sige, nako. Unak lakit din no asino ti bisita nga ibagbaga ni bakit kaw. Si kamot gayam pare Tomas. Anya ti masapol mo? Agpamyanan ta pare, kayan mo. Ay nawaw, apay jay. Anya taramidin tay jamyanan. Makipalot ta pare. Pasensyakan pare. Paspay lang ita. Apay mo? At da ngamin trabaho kita pare. Kan may isa, awan mo't lang kwartak no mapanak ijay. No awan kwartam, di agbuya talagang pare. Ura siyak mat, awan kwartak. Agungat lakit din ni bakit ko naglanganak. Tapno lang agbuya iti palaw. Apaan na kasigurado day dya pare. Ala, siyaklat na nga rudan timapan, no di mo kayat pare. Sayang mat. Si kamula ang di aglablaba? Kapilitan ananang. Ay nawaw, kunak man no tulungan na kanila kay Mau. Saan pa'y nga rod anagawid nanang? Napanan naman ang dadya atao aya.
Tipakada na kat adala mapan nagatangan dita istor. Agdala ang maaramid dito'y balay. Nagpukaw man day taataon. Makapaasang nga rod nanang. Hay da, makapasurong day taataaw. Sadot launay, intun adda maibaga kang kuana, balasubas asubong sungbat. Itay bigat pa'y arimwar. Nasurukan atalo nga oras. Saan pa'y mat anagawid? Intun agawid, kunamlan asino man ang abak nang. Talagang awanan baeng. Nakalaba ka magaya man, Ellen, bakit? Kasano, kat italaang anagawid ka. Pasensya ka na. Naranaak ngamin ni pare Rene dita story tay bigat. Kat, anya ko mga iti connection na dayta. Simurutaken ko na iti palutan, bakit? Ay nawaw, di ka agpampanunot at talaga. Pinilit na nga ron, bakit? Awanan na aramida ka. No talaga ka mo ilaang, imbagam ko mga adaramidom ita. Awan mo't nga ron na aramida, ta ipilit na mo't amapan gaming. Oo, ti ko namkit de, kayat mumot ti sumurot kan kwa na, iso anapan ka. Amom ngamin nga adda maaramid dito'y balay, iso akasta. Nay, saan apod no day bakal? Ay di ka nagulbod, takabisado kan Tomas. Amok no agul-ulbod ka. Nagganas hindi kastay. Ay, kuna laki din o adda man nagkalong apusa. Tao magayam. Anyad ko na yun, anang. Naimbag pa'y tidaduma dita. Relax lang tibiyag da. Na. Day talaang mangmangan kung maturog ti ubraan da. Nene, siyak sa mo ti pang panggagan yun, anang. No anya ti pan nakaawat mo, isuday jaya. Tataulan nyo mo ti panlangan da tao. Naimbag kang ka at awan ti trabahom apang panunutan. Saan kayo amawatan, anang? Mga kakiday, nakababain mo't kang ka, Don Tomas. Anya? Awan mo ti asukar dito'y kusina. Nene, ayan ngayon day jay. At damot dito'y itay bigat. Hapay, anya ti sapsapulam. Ti asukar, nanang. Nakitkita yaw. Asukar, Wen, agkapiak ko makit awan mo tinditam. jak amua. Dakkel agarapon day jay. Imposible mo't ama misplace. No siya, awan amok dita. Sika ta sika mo't ti mahilig nga agkapay. Mamin ano kang agkapi iti may sang aldaw. No agkapiak kat ibatik mo't ditoy. Saan kumot nga itugtugot? Kita am dita ang mga no ada dita ket di mula ang makita. Amangan mo't no. Ay na, dinakman pagpanunutan iti dakas. Laglagi pa, abalay ko ti pagnanaadan yaw. Ay nawaw. Dagiti ubeng, Intugot ida ni nanang. ijay. Diya ka maw, no sa dino tinapananda. Awan mo't na ibaga ni nanang kanyak. I-text ko lang ang ni nanang. Awagam man ta sa ludsudon ti asukar kan kwa na. Ay nawaw, apay ti asukar. Saan mo't siguro nga intugot ni nanang? Itay alas 12 pa'y ajak makita. Awan mo't iti kusina. Sinaludsud ko ni nanang. Hindi na kanumot amaw. Nupay kasta. At hapag ngayon lemang na tigarapon. Sa lakit din ang nakapagkapi itay. O di gimatang kalata ko man dita istor. Kasano kat awan mo't nga rong kwartak. Awagam ni nanang mo ta sa ludsudam no nang idulinan na. Ay katurayam laangan ang agawid da. Makapasuron ti kastangar aramidan na. Agraman asukar. Ilamang napay. Adain sangput kaw para kang ka, Elaine anak kaw. Anya da ito'y nanang? Shanghai kan pansay. Intet tigayam kaw. Kasangay ngamin ti apo ko na ita. Ah, naki-birthday kayo? Wan, para lang kang karayta. Di mo ikan, ti sadot kan balasubas nga asawam. Ni nanang mo. Ay na, makauma ti ugali na. Ayun gayam, inlemang yu kanu ti asukar, nanang. Wan taday tala ang mo't agkap kapit ti aramidin na dito'y balay. Maditirik na iti inaramid mo, nanang. Ay na, uray gumura kanyak, awan bibiyang kaw. Ay nawaw, nanang, saan ang nasaya at ti kasta? Ta asawam anak kasadsadot ti bagbagam iti kasta. Tapno saan adumakkel ti ulo na. Mano atawanan a makikabkabalay kayaw. Ngam aging gaita. Awan latamot urnong yaw. Pagtrabahwam nila kay mau. Ta saan mat abalda daw.
Kitaan nyo manan. Ti anya, Ang mga nuinton madamdama kat ilimang yumot tabagas. nasakit tinakamaw, ten lemeng ko ti asukar. Agtrabaho ka mga mina. Saan aday ta agil ilad kan mangmangan laang ti ubraam dito'y balay. Awan pa yung arod na nang. Agaplay kamit agbain ka iti anak ko. Ay nawa, ada sakit tinakam nyo kanya? Ada naurnungan. Nukas tagayam, idiretso yung ibagatap na mukmaid. Sana kasta nga ulimag kayo. Intun kwan, ilimang nyo tasukar. Awan common sense mo aya. Di mo amaw ti makarik na. Siya nagapaw ta agul uli maka kat kastamat tayo aging gatong palbiag. Nagsasaw kayo? Saan mo't ada kayo timang palpalamot kanyak? Dahi talang amin makibiyang iti biyag mi nga gasawa di paglaingan nyo. Nangag ko nga agap apadala kay mo, kininanang mo idi limabasak iti ayan nyo, Maray. Kaano maray? Idi kalman laang. Ay nawaw, anya tinagapaan da no nangag mo maray? Maipapanmat iti trabaho, Maray. Dengdenggak ti panagsasao ti asawam iti inam. Katay na, natangsit, Maray. Balasubas. Anya? Ha, isumat lagayam asaan da ngagsarsarita kin ni nanang. Numangan kami saan meten ang makigiddan ni nanang kada kami. Nauma siguro, Di na laang maidiritso kang ka. Ay, nagrigat lakit din aya ti makikabkab balay. Daytoy mo ngamin tumas, sadot mo ngamin. Naimbag ko man no saan akas di ti panagsasao na iti inam. Balasubas launay dayjay nga asawam. Mangantayon bakit? Ayabam na giti ubeng. Si kalatan ti mangayab kadagiti ubing, tagida sarak iti kanin tayo. Ayabang meten ni nanang. Ay nawa, sana para kin nanang tinlutok. Anya? Para kada tayo lang deta. Pagluto mo't ay tibukod na asida. Oy Tomas, saan anasaya at tikas na? Isumot lang ay imutan na. Ar-aramiden ni nanang tikas jay, tati kayat na ket aggaget kamot. Oho, talaga agad di akagurgura nakti inam Tidakis nga aramid mo ti kagurgura na, saan asika? Basta, agluto mo't iti bukod na asida, no kayat na timangan. Para kada tayo lang tinlutok. Anya? Kagurgurak launay detang inam. Nakangiw-ngiwat. No di mo kayat ti makangag, aggaget kamot ngamin, tapno makaurnong ta, tapno saan tayon ang makikabkab balay kan kwa na. Nagado aririm, ket sadot kamot nga rod. Alea, kanunungam ti ugali ti inam. Ay na Tomas, amok ni nanang, saan nga agunget dayjay no awan makagapo. Papanawo mo day tang asawam ilay. Apay ka di nanang, Ay nawaw, di mo amun o apay. Di mo makita. adda ka di manen nagapaan nyo nanang. Papanawam, tadyak kaya ti balasubas akabalay. Sakit ti ulo laang. Siyak ti masiksikuran iti kasdingar aramidin da. Bay anyo, bagbaga akto nanang. Ibagam ta agpatakder laangan iti kalapawiyaw. Isumot ti bagbaga, ngam di namot kayat nanang. Taday ta sadot na tinangruna. Nakasadsadot, ngam no adda maibaga kang kwana. Agsakit tinakam na. Anyan ti ugali akasta. Abda ka manan, paray. Dituyak pa man ngagtambay pare. Pangururayak amalpas ti trabaho ni bakit ko. Saan na kami na komportable di balay da pare. Ay nawaw, apay mag. Madimot nga rod ti panagkita ti katuganga kanyak. Ay wag, nadamag ko anagapa kayo kan katugangam. At adi mi nagkinawatan pare. Mano at tawon mo't ngamin ang makikabbalay kayo kan kwa na paray. Isumot tinang ibaga. Amabalin mi ti agnad iti balay na. Wag, ngamadi ngamin tagbalin nga abusado paray. Abusado mo ta sa asawang pare. Ti kayat ko sa wag, agtrabaho ka ngamin Anya? Mas asar lakit di ti katugangam, no makitkita ng awan aramidam. Iso aday ta, pagpupudutan da kamutang. Talaga natang siday pare. Ipadas mo tagtrabaho pare. Tulungam ka din ni bakit mo. Sigurado ang maragsakan ti katugangam no kasta taramidam. Paawa effect mat day akong parim. Ay nawaw, kunak man no aramidam bakit. Nalpasan Nangag mo tinagsaritaan mi tigayim ka? Nangag ko Dadaulan na pailang amin ti katugangan na. Di ba nay, tabi nagbagak mo't kit din bakit? Wan ano dumngag kang ka. No saan ngay?
At damot tengking kuha na anay ta. Basta siya, imbagak lang tamok akasayaatan nga ramidon na. Uray asino akatugangan, talagang agburak ti dara no kas ti ugali ti manugang. Feeling don, ay nawaw. Nene, apay nga inwaryo ti tsinelas ko nanang. Wan ta nakarugrugate kat insirrak mo pay laang may. Ay nawaw. Siyang kalangarudin nga agdaldalos dito'y balay. Kasta pay laang may ti aramidam. May parbang nga raw ti kasta. Ay, apay ay anak po ti darayo kanya. Gapaw ta sa dut kalangarudan. Balasubas ka pay asumungsungbat. Anya tinamnamaan nyo, gat nakaungot kayo magkanya. Talaga makaungutak. Taday tamat agil ilat ti ubraham. Sarut ka pay. Awan magtrabaho, nga magraman trabaho dito'y balay, kan panangasikaso ka dagiti putot mau, iuray mo pa'y iti anak ko. Tapno awan mo ibagbagayaw. Pumanaw klangin. Ay wala, pumanaw ka no pumanaw ka. Asino ti butbut nga, isumot lang ajak marik na ti kaadam dito'y balay. Oh, agim impaki ka man. Pagawid ako ni Jabalay. Anya? Isumot lang ama diti trato ti inam kanyak. Ay nawaw, kayat laeng ni nanang nga agsapol ka iti trabahom. Sigurado nga iso ti may sa ama kagapo, no apay nga agmamalas da tao. Nakangiungiwat, bakit? Anya? Adda-kada kayo, no sumurot kayo kanyak. Pag naudan tayo nga rod, iti ayan ni nanang mo, kat naurnong mat dagiti kakabsat mo ijay. Ano san tayo Naimbag ijay, awan ti agong ungod. Ay saan? Agbati kami kadagiti ubing ditoy. Okay, sana parikod day ta. Makamu kayo mat nga rudan iti Baguio. Anyat ko nam Tomas. Mangidadanas launay da dya, bakit? Anyat di yun nagkinaawatan iti katugangam aya. Napudot nga rod ti dara na kanyak nanang. Iti anya agapaw. Diyak amukin ko Kaslag, bala no kas agsasaw. Ura am munang adda lumablabas iti paraangan. Ura am muna ang mapabainan da tao. Aramidin na latta. Ha? Awan karbengan ti katugangam amang ibabain kan ka no awan mat makagapaw. Unamlan asino agsasaw day dya, bakit nanang? Agraman asukar, ilamang napay. Ay kat imot nga rod ano kasta. Ha? Kasaritak tuman numaranaak dita paradaan. Awan nga minwayakat amapan iti ayanda. Ay ko. Saan nanang? Diyo sayangan ti oras iti kakasya klase ti tao. Agpaiso kaday abalayan. Ha? Imimutam ken idaddadanes mo kanuma jay anak ko amanugang ma. Kumpleto ka day, ti inistorya na kang kaabalayan. Agraman asukar ket ilemeng mo kanupay. Ay naabalayan, no abmumlaang, manu atawan ada kami iti anak ko tinang palpalamot iti anak mau. Ay nawaw, adda trabaho ni Tomas anya. Kano nabayagan a nag-resign, nabayagan adon ijay balay. No kasta nga ungta, tamaasarak kang kuana, balasubas asumungsungbat. Ha? Anya jay kunam? Nag-resign? Way nabalayan, day tatipudnaw, no saan ka amamatay, agsaludsud ka kadagiti karuba may. Amuda no anya ti inararamid ti anak mau. Mangibabain ka, Tomas. Ne. Apay ka din nanang. Ay nawaw, agin di ammo ka pailang dita. Nakasaritak ti katugangam, ket nag-resign ka kanumat iti trabahom. Mano atawan nga iso dati ng palpalamot kan ka. No kasta? Nakasarita yung ti katugangak, nanang. Kaibagbagak laang. Pagsasawak kumakat. Ang idinagsaaw, siya tinabainan. Apay nga minang kinasarita yung pailang, nanang. Ay pangasim, agbiro ka iti pagtrabakwam. Agornong ka, tagpatakder ka iti balay para iti pamilyam. Iti kasta, saan kailaang amakikabkab balay? Agbain kamuta iti katugangam. Para kadagiti ubing, bakit? Nasaya at mat, tanapanunot mo ti mountain. At trabaho kita, bakit? Gusto tapno makaurnong kamat. Kasta talaga ti planok, bakit? Agurnungak, tapno makaipatakdirak mat iti kalapaw tayo. Tapno saan tayo makikapkabalay laang. Ala, sumrek ka pa'y nga rod, tagkape ka. Saanin? Ang mga nood ni nanang dita. Sumurak ka kigday, tagkapi ka.
Nangagmumot siguro dayjay. Agkape ka kanupay lakay. Kas kanayon ko nga ibagakan ka, saan nakaakagura ni nanang. Tila kinasadot kan kinabalasubas mo ti kagura na launay. Ay, nawaw! Di kinasadot kan kinabalasubas kat mabalin amang perdi itinasaya at alinangan ti maysa a pamilya. Di tay nga urayan a mauma dagiti kabalay tayo. Agagat kan tanangan tayo ti panagsasao tayo. Tapno awan to ti pagbabawyan intundumteng ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ipalpas mo kano ti report nga ipapaaramid ni sir, takasapulan na ita, friend. Ni, apay ngay, saan manan asumumbat? Sakat kasla na unag ti pampanunutan na. Payman tasit gak. Chelsea, Ha? anya manan ti pakariribukam aya. Itay pa'y akasarsarita ka, ngam di ka matsumungbat. Ah? Ay, okay akla ang friend. Adala na lagip ko. Ay nawaw, adala na lagip mo kunam, ngam madlaw ana unag ti pampanunutom. Siguro, nagapa kay manan kini Aldrin. Saan ha? Awan makagaputap no agapa kami. Uray di mo ibaga kanyak, amuklatan. Adamanan siguro inaramid tanobium akalukwan. Isu amariribukan ka manan ita. Ditan pagsaritaan ti may papankan ko na friend. Ay, anya nga minin ti bagbagam itay? Ipalpas mo kano ti report nga impaaramid ni sir, takasapulan na ita. Numalpas, itulod mo iti office na. Simbangpet kamot gaya man, Chelsea, anak ko. Kasangsangpot ko laang tatang. Tala, agbilis ka nga runan ta, mangidasara kiti kanan ta. Sa anak amabisin tatang. Na, ada parikot mau. Okay aklaang. Kahit ita niya aga pong araw, adi kamangan kat nagluto akiti tinula pagsangwan ta. Nabanugak tatang. Kaya't kunta ginana. Anya, Mangan kayo latan no mabisin kayo. no anyaman day ta parikot mau. Mapalin mo't nga ibagam kanyak. Amangan no damay tulong ko ken ka. Ni tatang mo't dagulit. Awan ko naklangarudan. Uray di mo aklunan, madlaw nga da parikot mau anak kao. Diyos, para kang ka. Agyaman ako unay friend. Anya nga minon ti makagapo nga imay ka dito'y balay. Ay nawaw, apay nga agsangit ka ngay. Agpa-advise akmanan kan ka friend. Kunak to, pay ka. Nagapa kay manan iti dayjay nga Aldrin. Ngam no saludsudeng ka, kanayon mo nga ibaga nga saan. Adda nga min nangidanon kanya, friend. Adda kano sa bali nga imot motor na. Adda sa bali akasinsin narak tinobyo. Ay na, amutay amin ng dayta. Dayjay pay laang ayati kunam. Babairo kung nabisyo. Na, dayjay aklase ti lalaki ti sangsangitam? Saan matabak nang? Awan na talgad at trabaho na. Saan pa'y agwapo? Noan niya nga tamat tinakitam kang kwa na ah. Sweet nga rod kanya, friend. Day talaang tinagustuam. Kat mo sweet day jay iti amin a babae ama-am-am muna. Ay naagsardang ka man.
Panawam kit din day alalaki. Isumat lang ariribok ti ipapaay na. Sipod inaklon mo day alalaki. Nagbalin mo tan a miserable ti biyag mo. Di mo madlaw aya. Makiwin na swasak nga rudan kan kwa na. Katuan makiwin na swaskan kan kwa na. Sakit ti ulo na day a tao. Apay day jay, agsangsangit mo't manen ni Chelsea, kabayatan ti panagsarita yo. Dangam ngamin day agayem ko nanang. Naglawag aluklukon da ngam agpakamartir ki din. Ay kat ay-ayaten na siguro mo't jay nobyo na Adda talaga dagiti tattao akasta. Agbalinda a bulsak para laeng iti tao ngay ayaten da. Wan ngam maalarmada kumamot no adu ti kalukwan day a tao. Awan matla sirserbi na aswit no adu matla ang kalukwan nga aramiden na. Asino tinobyo day jay itaaya? Asino kumapay ngay, ginalastog kan babaero at taga-kabangibang a barangay. Nay, kunak man no nag-breakdown kin ni Aldrin. Saan, nanang? Idi pa'y akasta day jay anobyo na. No apay mo ngamin adi na pa'y la-i-break. Makita ano i-break na ita. Kasla seryoso mat itay, kabayatan ti panagsarita mi, nanang. Nakitam tinakita kanak ko. Anyat nakita yun, nanang? Da Aldrin kan Chelsea mo dagi jay. Kita Aywan. Anyat aramiden da dito'y plaza? Kita kasla agday-date damot. Ay, nawaw. Kunak man no makiwin na swasan itinobyo na. Kasla naragsak damot. Ay na, di namanan siguro inaramid ti imbaga na kanyak. Agpa-advise ngam di na matlagayam aramiden. Agpakamartir iti lalaki akas jay. Amu pa iti day taagayam ko nanang. Nalaing mo't, nakaadal, ada natalgad at trabaho na. Ngam no apay nga agpalpaloko iti lalaki asaan mo't ama ikarikang kwa Kita anak ko. Nagmayat mo ti kakatawaan da ijay. Nagmayat ti kakatawaan da. Inton bigat, agsangsangit manen. Mabiit man laang, takasaok ti gayam ko nanang. Urayan nak ditoy. Si kamat ngamin. Sensitive ka launay. Ti amok akit insukat na kun. Apay ko mga aramidot ti kastangay. Past time ko lang dagi jay. Kunak tumat, da kayo dayta. Ha? Ani? Anyat aramidom dito Mabalin nga agsarita ta, Chelsea. May papanitan niya. Tigayam ko ti kasarsarita, saan asika? Angam ti kayat ko kat dua tala ang agsarita. Adala na patag nga ibagak ka. Anyat ibagam aya. Basta sumurot ka kanyak. Saan amabalin ama amuan ti sabali, no anyaman ti pagsaritaan ta adwa. Anyat imbaga na rajekan ka. Apay anaskan nga umadayo kayo. Ay, kwa. Ti may papaniti. Kanya. Ti may papan iti trabaho mi. Adda imbilin ni Sarkan kwa na. Iso timbaga na kanya. Pagpaiso. Ay nawaw. Apay ko mga agulbudak ngay. Apay nga rodakas niya ti panagkita ti gayam mo kanyak. Kasano akas jay? Kasla adda kayat naasawan si ka. Adda kayat nasaon? Wan mat nakadkadlaw. Awan, talaga laeng akas jay ti matana. Ngam nasingput da jay. Kasjay ayamat kinasingpot. Kat no kasla kayat nakasipaten itay. Ichat mo kanumot ni Cecil akalugaran me. Asino a Cecil? Jakmat am mo. Ay nawaw, agin didiam mo kapay laang dita. May salaang mo ti Cecil akalugaran me. Ay nawaw. Awan amok dita Kat no iha-heart react mo kanupay dagiti picture na. Di kan agrason pakita na kanya. Ang mga no aksidente anay talmag ko. Si kakat dimot. Adda ayamat ti aksidente akas jay. Saan laang amay may sa aladawan ti in-heart react mo? Ado day jay. Ay, kwa. Di ka matanagan. Tas si kamot ti ay-ayatag. Kat no nakapangpangit ni Cecil. Saan man asyak ti bulbulaam Aldrin? Agpaiso ti ibagbagak. Awan pagdanagam. Tas saan ka ngay sukat? Heart react lang mat day jay.
Di kamitin malmal pa sa mga nanakaw. Saan ko amatil muntiin na po'y tatang? Ay lawaw, apayay, Masadsadutak ang mga tatang. noad na rik-rik na agpakita ka ni ti doktor. Ang mga noan yamot tunlay ta. Awan sakit ko tatang. Matlagayam. Apay nga rin nakasta ka. Wano, lalaki manan ti makagapaw. Jak amo no anyat aramidak tatang. Ni Aldrin manan. Ichachat na kanungarod ni Cecil. Di itinmulatan ka ni Cecil. No ni Cecil ti kayat da. Kasano akmat nga rod no kasta ti aramidak tatang. Ay, kas kala may ibusan iti lalaki iti kasta nga aramidam. Nagadaw alalaki dita. Natataar ka na saysayad na pa ngam na nga Aldrin. Ni Aldrin nga rod mat ti ayayatak tatang. Kas jay alalaki ti kayat mo apakiasawaan. Riribok lang ti ipainagan ka. Ang mga numasapat ti ipapanaw mo iti na iti alubong. No na jay alalaki ti pakiasawaan. Ang mga numatay ka dagaw si tinalabas a konsumisyon mo kenkwana. Amokon, imay ka manen tanaga pa kayo iti boyfriend mo. Ni, kasanoan na amuam ti may papan iti day taabanag, friend. Madlaw mo't, kita ang mantalangam. Ay, Anya, agpa-advise ka manen kanya. maudi day to yun, friend. Denggam laangan da ito in record ko. Ha? Anya ta in record mo? Tinagsaritaan ta idi napalabas nga imay ka dito'y balay. No, kasta. Naka-record gayam day jay. Wen, in record ko, taamok nga umay kantumanan dito'y balay no aga pa kayo. Sayang laang ti katay kung agsasao, no di mo matlaang manan aramiden ti mapagsaritaan ta. Ay, nawaw. Bulodong pay lang da ito'y earphone ko. Denggam ti voice record, ta ipalpas ko pa iti aramidak iti kusina. Ayaban naktulaangan numalpas mo. Nasabat ko ti gayem mo di tadalan itay. Kat kumut-kut tungmutan. Wen ata konsumisyon iti nobyo na nanang. Ay, nawaw. Aging gaita, kat an-anusan na ti babaero anubyo na. Katuan, Ay, kaasimat. di na pa yan maaramid ang naimbag ti trabaho na. Iso ang maungungtan ije office. Na, agasam man dayta. Hay, riribok lang day nga Aldrin iti biyag na nanang. Ngam day to'y matgayim ko. Uray mamin ano ang mapasaktan. Awan lata manaknakam na. Ay, ang husto mo't kitay. Saan mo't ngamin analaka ti makisina no napatagkan ka jay tao. Wan ngam isumat ti kaasi nanang. No kanayon ang mapasaktan, dumteng tulat ta ti aldaw ang mabannog tagayem mo, anak ko. Kaanon tungay nanang. No addan ti sakit na. No naikatan iti trabaho na. Nay, apayakas tamutan anak kaw. Ay nawaw, ti anya tatang. Law-law mutan tapantalon mau. Limaw law nga rod tatang. Di kan tumot nga minmangmangan. Wen ata saan kumot amatil muntiin na po'y tatang. Wala nga nukasta ka na yun, kasano ka laangan. Ay, diyaka mo tatang. Ay, pangaasim Mangan kamay. Ang nadam ti salon at mautan narigat agsakit ko naktumay. Wen tatang. Aramidam mat ngamin Ang mga nunton madamdam akat agpatinggaman langan iti saaw. Talaga ka di adi ka ag sorry kanyak ha? Apay ko mga agsorry katawan mat inaramid ko adakas kan ka. Na, aging ga ka di ita, kat ilibak mo? Ay nawaw, tiyan niya. Kumut-kuto nga kon ga po iti stress ko kan ka. Sa anak ang makapangpangan Aldrin. Apay sakti pa basulam nga Saan ko mat nga intaray ti kaldero yo? Apay kasta kaya. Di mo amo ti makontento. No awanan ni Bagam, mabalin mo ti pumanaw. Ang dalakad ko inton madamdama. Hindi ka manaktak. Sa dino manan. Awanan bibiyang mo sa dino. Basta da. Kasta unay ti ungat ni boss kang kaitay. Apay ka no? Wen ata saan ko ang nailupas ti ipapaaramid na, friend. Apay nga men? Sa anak ang makafocus iti trabaho, friend. Talaga ka di adadaelang ti biyag mo para laang iti lalaki akas jay?
Impakita na lang aruden ti dakas agalad na kang ka. Diyak ka ba ilan ti makiwin naswaskan ko na, friend? Ay, dang nga. Naglawag aluklukon na ka. Kastapay lang ti ibagam kanyak ita. Ita nga awan pa'y anak yo, kat kastan ti aramiden na. Awanen pagbaliwan day jeng aldrin. Tano at daman, di kumapay. Mano atawon matan ti relasyon nyo. Agsan na ay ka, taamo nga agpayso ti ibagbagak kang ka. No di ka payag nakam, awan si kanto ti kaasi kunak tumag. Agbreak tan. Anya? Nalawag mo timbaga. Agwin naswastan. Nauma akon kan ka. Sigurado ka? Wan, nakapangedeng akon. Ang mga ninton madamdama kataddan to man nagpakpakaasi kanya kaon. Dayta ti saan ama pasamak. Asino ka kumangay, tapno dadaulag ti biyag kong gapulaan kan ka. Okay. No kasta ti kunam, di agwin na swasta. Ngam sakbay apanawan nak ditoy. Bayadam nga umuna ti utang mo kanya. Utang? Tay kwarta a binulod mo kanya ka. Nalipatam ka de, tay pinagpa-repair mo iti cellphone mo ide. Apay, pabayadang pa lang da dyan. Ay kat syempre utang mo't dayjay. Saan adawat? I-send ko lang ang iti Gcash number mo. Ay nawaw, itad mo itamot laang. Awan amok dita isend iti Gcash nga bagbagam. Sigurado addi mong tumot laang maisend. Nakitam di may di ni Aldrin? Anya ti may day na, friend? Adam gaya man nobya na. Ay nawaw, kaano pa'y? Nakitak ti post na, kat in a relationship kano, idi John tartilaang. Anya? In a relationship, idi June 30 kunam? Wen, ni Lori akalugaran tayo matla ang tinobya na ita. Makihitam dayta. June 28 kan June 29, agchat-chat pa'y dayta at tao kanyak. Agpakpakaasi nga urnusan mi ti relasyon mi. June 30, adadago sa nobya na. Pamanaknak nga awan may sasauna. Awan respeto na kang ka, iso ahustula ang anak iwin naswas ka kang kwa. An-anwam ti lalaki akas kinkwa na ngay. Ay, naimbaglaangan. Naimbaglaangan tanakiwin naswasak nga agpaiso. Nailisi ak iti sakit ti ulo a lalaki. Panagkunak, nagsublikan iti sigod, friend. Ay, wala, friend. Naragsakak manen, awanan ti pagdandanagak. Makafocus ak meten iti biyag ko. Good morning! Ne, blooming ka ita Siyempre Kun madlaw ko alumuklok magkamanan. Una, taawanan pa kariribuka. Naimbaglaangan ata nakapagpanunot kamutlaang, friend. Siyempre, friend. Ayun, gayam. Agdaton ka nun ni Denver kanya. Asino a Denver? Ni Denver akaanakan ni Mayor Agpaysa? Un, friend. Saan ko pa'y nga inaklon? 2 bulan laang tinapalabas idinakiwin na suwasak iti ex ko. Ayun aklo nam tulaang nga no nakasagana ka manen, friend. Naimbagday jay takas kang ka, profesional kan ada na talgad at trabaho na. Saan lang aday ta? Mayat pa ti background na no maipapan iti love life. Ada pa'y negosyo na. Saan akas la jay ex mo? Naku nampay, friend. Adda na Chelsea, tata? Adda ito nag. Apay ka tay. Mapalin na makasaritak. Asino tabi si tatatang? Ni Aldrin, nakaong. Ay, nawaw. Anya pa'y lang ang aramidon day ta lalaki dito balay. Sikat igagarak, Chelsea. Ay, pangaasim. Di na kun gulwan. Apay, nagwin naswas kayo kin ni Lori. Iso nga adda ka manen dito'y nga agpakpakaasi kanya. Naamiris ko asi kagayam ti ay-ayatag. Makapakatawa ka mat. Please, kasaritan ako, mama. Ay, saan? Jack kayat. Amangan no anya pa'y ti maibaga ni Denver asutor ko. Papanawan yun day tatatang. Diyo paspastrakan ta amangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Oh, nangagmumat siguro na jay. Pumanaw ka ka noon, taawanan namnamam iti anak kau. Ay, nawaw! Daytoy kat maysa apalagip kada tayo.
Adi tay rumba nga anusan dagiti bambanag amang mangted iti ladingit kan konsumisyon iti biag tayo. Panunutan tayo kitdi ti bukod tayo a pagsayaatan para iti napimpintas a masakbayan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.